Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oh, namuntlha of course. Mi ta hi khirela hi Gagash, loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na xikemara xo karhi. Eto also vhele Blanca RSA. So before we go in detail vhele hi n'wi swi tiva ku Blanca hi tshame hi n'wi report like rin'wana ra masiku munhu loyi a xavisaka swilo na swa ti-iPhone munhu loyi a nga legit endla swa ti-iPhone wa xavisa swilo swo hambanahambana ni tshama ni twa ku i scam munhu yena personal and stuff like that endla swa legit munhu lomu kha mi lava yena ti-iPhones no xavaxava mpahla liya na yona hinkwayo and stuff like that. So few days ago a report-ini Blanca a kha kombisa ku na munhu wo karhi vhele loyi a va karhi a skema vanhu using his names and stuff like that na a Facebook account. So u nga ri ro sungula kahle Blanca kha report-a hi vanhu lava va kha va skema vanhu using his names and stuff like that. We have some great news. Because of course right 19th July kuna post yo karhi leyi nga fika hi vekeliwa hi Gagash ku nga kumiwa wun'wana wa ti-scamara vhele. So I think a hi tlangeni first video and then ta khirela afterwards. Okay, what's more matata? Ani scammer wani maviti ya Blanca RSA. Sisi wani ani scammer wani ti installment. Ani scammer na ti delivery. Oh, okay. Why over scam? Ako an lava ma. All money in one school, Ele quer na escola? Get am say. Look away from me. you know, if I know, it's not a problem. You will come on. Okay, as a vet. So on top vhele Gagash fika tsala ku xifendani lexi a xi scama vanhu hi akhawunti ya Blanca RSA xi dya timali. When we started running intelligence and then few minutes back a traciwa kwale ka n'wamatatane as you can see mfana wa kwala kaya kwala ka matatane kwala kaya kwala se a dye 9K from one of Blanca's clients. Se hi vulavula a ri maphoriseni na 13 years ya yena. Na 13 years I don't a ri hedza ntivo na 13 years ya yena maybe u vula ku i gweva 13 years. I guess so a nga ha swi vurisa swi because munhu loyi a ka tikomba na 13 years and stuff like that. So munhu wa khoyo loyi a ri desperate for mali mara imagine guys hi languta na ata hambi vo i la ku tweriwa u tweleki man na buruku leyi maswaku leyi yo durha ku nga ku rona yona buruku leyi you can see it's expensive na xikipa la na ku i mbale xa ro like wa nga mbalanga swilo swo chipanyana swi ta ze swi twisiseka nyana ku himpela a ri ku laveni ka mali i mbale na xikipa xo durha xa ro kwala. So a swi justifyeki swilo swi nga ku swi vuleni le hi lexi xikipa lexi maswo hi lexi xi ndla na 779 rand lexi maswo so mara i munhu loyi yena a skemela vanhu hi ku ala mali maswo a nga desperate for mali ko munhu loyi a nga grade nje and swi endla maybe a xave xi kha xi ri 1.3 as you can see kwala mara as you can see so i durhe ngopfu munhu waloyi i durhe ngopfu. So Blanca i rini hayi as you can see kwala on top xi hiseni. But as a businessman hi nga zi swi twisisa man phela va kha va ona va hisela va na misi like even look at leswi a nga mbarisa swona misa lowa like like a ri swi enjoying you do not even care i loko oneni ka business ra Blanca munhu loyi a nga ku hustling phela i loko hustling a nga rhobe vanhu Blanca i xavisa swilo vanhu va xava vona mhaka leyiwa. Lo ngente ka comments vhele voni Blanca na ku i tlhava ya hlamula kambe la ekwini va nga kha va ku n'wi tshikeni and stuff like that n'wi tshikeni wa ha ri n'wana. As you can see na comment yin'we yi nga tsale Blanca la kha responda ka vona lava ngo a tshikiwa misa luwa yeah kasi ku ntoka ni comment yelo ni nga yi voneki la va ngo very still young wa deserve yin'wana chance and stuff like that as you can see kwala
un'wana de tin'wana la veri na hi kombela mpfuno lowu ri Mabasa TV a nga robiwa hi Blanca Rice a tlhela a endla nkane loko n'wana a ringeta ku vulavula na yena zikendzi kwala gaga xi ri a di swi lava kasi to va kha ti robaroba ku ndleka yini kwala Blanca manje comment ya yena Blanca yi huma loko ni baka all comments a ni hlamula ku yi nga ri ku humeni la so Blanca ku hi response ya yena i ri loyi a nga na problem na me a vulavuli na me ti-scam ta thyaka hi ta dilana na toho as you can see kwala tlhela komisa ku thanks Gagash as you can see a mi ni nga vula ku mhaka kahle swinene ku scam ra xi kumekini ku ri decision yi ri yini ku ya mahlweni I don't know but as long a kumekini swi kahle Blanca kota ku continue na business ra yena a ya mahlweni swi famba kahle but munhu loyi mani vona a ve na misi loko ku ri a mbale swo chipanyana ntani khani ku hayi Blanca ya at least a swi vona ku hayi a ndlela ku va a veka xinkwa kaya but a swi na vuxinkwa i nga mbali xikipa xa 1 point something ku ri ku i ri la ku veka xinkwa kaya swi twala sweswi swiza swa hamesi ngo tlhetlhela ka hi register post leyi Blanca yi postini hi twa ku ku scamiwa xinjhani kahle kahle ndhawu leyi hayi a mi nga ni yimi n'wina ko va ni a ni tirhi na n'we ntsena tshame khi hi tirha na vanhu vo talatala so mi kuma ku ri se munhu i dlina swi tolovela ku na ku type mhaka ku ri vo tala hi matsongo lava mi kumaku munhu va kha tirha na vona that's why munhu a tolovele ku type mara mi nga senda kona mina mi nga yi kuma ding leyi ya ni sendaku hi yona cause a ni se swilo leswi swa ngopfu so a hi teka vo ma 3 to 4 nge meaning ku ri Monday around vo ma yi nge be 5 ya namadyambu nge za fika nambara mina ya Capitec yo yaleyo ku ze ni ku nyika ku hi tirhisa account number i timhaka to yi nge sweswo nambara a twisisa so a ni swi twisisi ku hi ta swi ndlisa ku yini cause nambara wa yi voko a yi le ku pfumeleni vhele ti tele ti-scam a ni kha ni tlhela tin'wana ti-comments kha kombisa ku hayi xiti xi lava 400 rand ya delivery va vheta ku no hayi swi voni kahle kumbe vhela ku kwalo xo vheta xi balance a ni xa swi tiva ku package yi nge fiki xi vheta xi dyale ya delivery ha swi kahle loko va kha va kumeka va hisa lavawani I wish va expose teriwa hinkwavo yes